It's alleged, says Samira Bawumia. Yama mi adjuman kradu wo ni hubi. It's alleged. Samira Bawumia, it's alleged, say yama mi adjuman kradu wo no uni hubi. It's alleged. Oh, I follow page no ba like page no page ya mi ko su post ya page ya. Enya ni a wo pere me be ka me use natural principle. Abusi afo ebue. Hey, ya mami o gbaju ya mami anti man gradu. Ya mami anti man gradu. Hey, oh. Ya mami anti man. Ajima Rory say, Ajima gradu. Ya papa jenje ya wo. Yeah. And then Rabu, hey. Rabu, papa. Ya mami opo Ajima gradu Rory say we say. Ya mami Ajima gradu an cry. Ajima gradu Rory say one cry. Wa ya jibi afi an ka bi an se mo. Ajima gradu. Hey. Na dem Rabu. Ya papa jeje o ya ba wa hu ana. Ya papa jeje. Jeje ya wo. Ajima gradu santini de te kronkru otumfo na ne. Otumfo moja ya mami Ajima gradu wo. Ajima gradu ba pe gradu nyanzafu ebue. Ya mami Ajima gradu. Wa mami Rabu ne papa. Ya mami Ajima gradu ya mami Ajima gradu Ya mami Ajima gradu ya nyi bia mfirimo ya nka bia nshemwe ebue mazenye ya mami Ajima gradu it's alleged. It's alleged, says Samira Bawumia. Ya mami Ajima gradu wo ni hubi. It's alleged. Samira Bawumia, it's alleged, say ya mami Ajima gradu wo no uni hubi. It's alleged. Samira Bawumia. It's alleged. Samira Bawumia. Ya mami Ajima gradu wo yi. Mami onyale ntechima baby pia. Enra de duane bedini ko pie Rich Hospital. Bedini ko pie mami yetima to na nanim wonse eto. Ya mami Ajima gradu emprempre bia uba una na tem bia mbetena social media me catch you say bow don ho abobe no enanso be ma wawu ntan ya mami Ajima gradu nka ye wantie wa akra yo ni ne oka akra yo de ni sosie na okasa ya mami Ajima gradu Lawrence o asanya o tibi o hefa o ho denden no nyi bi mfru nka bi hye wato ananan wonse edo wo wo isalege se Samira Bawumia ni hu bi makacha se obi a wo ye NDC ni na prekopa udi abufuo ko Johnny MPP a uwo esa ene NDC ye ni abre papa because nipa NDC no kofa ba ye ni yire awu atwa no wonse yedo ye mami Ajima gradu santini de se kronkrum ye epoi asemasi o man Ghana yimo ye otumfo de se kronkrum ye mami Ajima gradu Ajima gradu ye suni so ma epoi ye mami Ajima gradu Samira Bawumia ndo ho bon no mtufo Samira Bawumia ono ni paku ni Samira Bawumia oku ni pa o etese eye comedies mano Samira Bawumia obi kidnap nipa de nipa wo ye ni bibi Samira Bawumia wo kidnap nipa bone Samira Bawumia awude sam aseniti mu ma adwem papa say bi ni Samira Bawumia ti Samira Bawumia aye mami opoku Ajima ne bo yichese on ne babo so baako
chese be poku sia tafre it's a lie Samira Bawumia mami opoku ajo ya mami ajima wo nu ni hu bi me pocha I put it to you me the court to stamp so gain I put it to you ya mami ajima nkura wo ya ba ni monyamfo chese ba wo tai wo kunachi wo do ko bo Samira Bawumia ye dan Samira Bawumia do ko bo ne ye dan me ko sia pocha antie and NDC yaboni I would come and suck. Say NDC for yaboni I meba bekasa bet who ye dead me ko MPP so da. Me ko ede MPP. Me ko ede MPP ka be poison me. Ba be huni pa be ku be John kuma ye de. And if kumi ye de be poison be MPP no tias ye betim poison kun abra wo tam so ye. What do you call boss Samira Bawumia and Kasema and your Pokuajimai? Yes, and anonymous beje Ghana men to a Ghana yame. Ediamano, and check. First up, your papa JJ, Yamamiajiman Kudu, who pia papa yet to call Bemo Donny Yamanico MPP. Nina Nadum for so ya, a japa pay quani. Ah, and then Yamamiajiman Kudu, Ubamba Cassancho went here, and then what one anonymous here to. Would ya Uya NDC? No dear sir NDC for you bibi. No dear sir won NDC when you be matena on chane en kodoni MPP and yes sir who open no. Man catch up who open. Adwem papa se bi ni MPP for team. It's alleged ya mami ajiman ya mami ajiman gradu wo no Samira Bawumia ni hu bi. On ni ko didi ye Samira Bawumia wo pom atentratente sa dago. Wo adwem boni ase wuti mu ma enu sem ase wuti mu ma. Make a rem crowford the Porsche, I will not. A bosom force were doing si force, na me cosia Porsche, and tia bosom cassia bitch on me. Unyam mujidio buntis on sacre beji. Bosom cassia and Mikosia Porsche. Baby, I would make on my Britain nipacro. Uni yatia cataramas, uni yet yeso. With your winning, ya now grow when you saw. I was informing my doctors and NATO. Taco. Meba bet yamo. Meba ho. So na esi ayare dia mama ho ambebe mo kura a problem beba. Some at least mba bet yamo. Man bet yamo enye. Meba ho. Nyina chi NDC fo de mpanyimfo beba ye waye kama beba ja wachi fefefe. Esa sebe nuni asem NDC fo mpanyimfo be yire bia ni me mama ajiman kuradu ni ye mama ajiman kuradu ni issue panyine yire bia ni issue. Bebe jan kwan fefefe bebe ye na yie fefefe ye be se ye be jan kwan fefefe na emu no meba abechia o ma no what it Ghana police mon pick up eye NDC Porsche na on be kire baby kura okohu se eye Hajia Samira Bawumia okum eye ye maame na Kunadu Ajimai Rawlings essence according to eye NDC Porsche no say it is alleged say ye maame Samira Bawumia in ekum eye na Kunadu Ajimai Rawlings. Minim sa asem when kan pipini bi de kan ya kan NDC for nkamache no hwe se man chi girl we ya I swear say mo obi na obetake mo serious bi omuda and from that time so be kan bibia na mo try some be nipa na ebia na amanfo em for respect em am obiom eno Ghana police say na ebe ya Ghana for be hu say ade na mo ye no enye say mo ye rich hunting na people for kan bibia mo be chi omo no girl we say it is alleged say Hajia Samira Bawumia enekum eye maame na Kunadu Ajimai Rawlings. Ghana man so kire say the obe allege no e was so dey o prove who alleges must prove. Since she's alleging say Her Excellency the former second lady enim maame former first lady na Kunadu Ajimai Rawlings woni hu ne bi no, she has to prove because the law says who alleges no must prove. So since she has alleged no, she has to prove it. Sa allegedly mo de yekasa kekena mo say no. It has been alleged, madam, you have to prove. Ghana police, we are giving you guys 24 hours to arrest this girl because His Excellency John Dramani Mahama say obi ewu na obeka say obi wu no wi nkura no eya wo da na say obi nim hu bia e wo say ya che na prove enti asema ga ya kan no e wo say His Excellency John Dramani Mahama e asema no kan no eya adwuma nya sa de ya na kire say de ga ne ka no mo peta mo kire say ono de oyan dis nto betimi aka na mo ne people ni ka de e be che no. Ghana police, you people shouldn't be hypocrites. Monswa girl no. Monche no.
it's very very serious monche no